kwagia inya ya mwiri kiri arume niko kaumo kabo kwambiriria kwamukira mpurwa na kinya kuma kiri kurububu ni kuringana na ngwataniro ya Catholic ya arume kuma Mara baria bethiritwe bagitarwa mantu jegie nkuma ya ntumurume nkuruki baugite kinya mantu jegie gutungatira mwekuru uria kwagirite ni kuremete kiri arume baba ingi. Martin Mugambi na Nteto Nkuruki. Enda kwĩburuncha na nkinya gwĩcokanĩria magana na magana mantu arume bakanicha ya Kathoreki ya gĩcigo mbunge kĩa Mara bararikana kanichania Kathoreki ya Magundu kenda kũrugũria kĩama kĩao gwĩcokanĩria na nkinya kũmenya nara rwaterere mũkaro na umrito ina kiatu kinene kirejito ni antu baingi bugantu ta magana matano nuntu bwa commissioning tuoya tuyamwe twikaria tuyamwe tuona tu discuss twaria mantu mathina jiarume tuyamwe na turia kambura yambirie guturira ku yondu twalekeria ekuru batwikane bwatongoria na twashoka nyuma arume gucokanira arume gwikaria misi yetu arume gwikaria kanisa cietu na nikenda tumba kwithirwa tuthiicanitie wega thinwa nthiguru yetu mtomurumia aombitwe king inanenkerwa kande kanini buru leader na za leader na njuti nene yatho nigikigutwikite arume baingi barigwa nugwa ya na nkinya kwagia kanyamu mibuko na nkinya inya mwiri gukandana na maraba kurikana na momichie arume betu gintu kira kibaingitie sana ni ugwa ni bukumaria sana no kiabu bwingi arume batikona tagabaina gintu thinwa misi yao na arume betwa balona takabo batina gitumi nontu bakumba kwithirwa miuko yao ndi mitheri arume baku ni ugwa ni bale meto ni gwetu matarume mwanka daino aka ono kanisa ni nyingi akanebo bakwirutura nya ite nyingi ya kanisa ni akaba gwete kenda kwarama na kuthukia kanya karakarika mtumurume muchie gutwikite no nkinya mtumurume ethirwa ari na inya mwiri inya ya kimubuko na ethirwa ari no chamba na unturume muchie kikine mtumurume ni kunyira na kwithwa ena kanyamu ukanyira na wena kanyamu utumba kurume muji waku no tukaraikanagia ekurubetu ni kawira kau ketha kali mbere yao kije gwitie gitahandene ni kiaremere ni okayuya mwekoro akiugo na ntuko iji ona iro bya kwa itegetagatya itiriyagwa irega kuriwa ni nunte banywire nchobi ni bariremira ni barire ndawa ya kurebia na ndi mtumume eri gwatikana nagirite ni wekara mwekoro ae bakendanira uyukanye boro bayukanirie bariuga kingi kira kiagia arume kira maturani kurega kuganithia ekuru bao itandani utugo untu burabo gutema ekuru bao barega kubegwa ko babuthia baingi bakiraraga gukabwa mpine kurba botugo mtumurume na bati kumenyera mwekoro wae ni tontu ona mboliji yaku jiongo kana inya kuru kamigola ukamenyera mifugo ukala kumenyera mifugo ela kayomba ku manja ekadi mijiene ende mtumurume na bati kumenyera mwekoro wae na ko mwa akia ya kindo alume ni bale metwe mountoma sexuality ti arume bonde le wadin shobini waleba gutema untuma ona gutema untuma muzio menyaga na lira athire aleba nale ona mauntuma makwiro magitanda ati maumbaga nonto lira athire akina leba ukaga akina mama mugekuru ae wena complainaga leu kogu mauntuma magitanda lira twikira komale mwale akole mwemu magitanda no mau mange majana kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbitagwa Martin Mugambi.